ya moigere mutwe turakwanira magana ye gisemi manyete gisemi na kikire ecengencho anene ase gisemo aiga Kenya na intuni go tukwirwanira bunige saku okyo umugusi professor nigontagete ko kwaigania ase inchira ya bene kora kwania ngo abategereri be radio ya sayare asoko ngali bageri ande sauri covid ya iranire waje na bobegete mask ga kabisa si mask na lita kwa na banyi yes abagusiba minto manyagetinga bantabaya kuba kwani ngabo irire buya ande nyasaye o otoiro burabu buya otorusiria marwaire paka tuajire konyora na lero yes gonko bakwani ngambia mono na barenya gitari barwarite nyasaye banainwe yes digara mugwene digara mwira ne kinyomba cyeno kokole gasikete keire eri nyasaba yate chinguru mokole once again thank you ngote ngambia mono asokungera ni studio digara tukwane mangana birata tuje kisemi asante karibu sana asante sana mwacho motegereri kwe radio ya sayare eyo ko baterera ngo byemiemo na ibire kigwetera set video kuna atebire ereka kurunga professor Constantine matoke Nyamboga oyole vice chancellor we university ekurukunga Lukenya karibu sana ego niko tuguchikukwana magana aigase studio professor ninki kiragere abaibuli bali batotegerete isikari ninki kiragere abanafunzi bali bakorera iki school wose form 4 niko se bakorete chikosi chinde bali sikogari kiragere bajoini university ya Lukenya niki kira attract abantu ababere go sichise mechibe abaibuli amana bana ambiyamo no sodoki diswali neligia sana ande ase bali batanya kusangana into karibu muna mwegule nkoro kwa professor Constantine matoke yo Nyamboga kwa Kuruguja South lakini currently ondo mwalimu monene talio botambe lakini aso kuongoza university Kurugunga Lukenya iye gutuka alesana kurwaiga lakini naende dange sana kiasi kigali njiro chikogendo asa Kurugunga Makueni borderline ya Makueni kwa border ya Makueni na Kitui amo na Taita na university gutuka ntusanga mono wete kwa unatunya kogenda egendo keragere abaibuli balenta abana university yaito nelinga ase university yaito passion yaito no korango mwana abu mutaka abebwita chiri osomira okolire chi university chinde igere ngambona chikuto bwaterero muno goika geita igokote bunga goika rent list ko fees na fees baka yaere iyo ndobwate gento tokorukanga flexibility asokuru fees apart from flexibility asokuru fees amasoma ito na maya sana esauli igari interactive gosege ntokoranga application based after that our interactive yani gotogo engage na abana ta cross range abana baine karobaro oyora nyororo na bagotebi eto gwanza na barobwo twabera na barobwo paka litukulia era ngana ne kero mwana ko noranga taigwetige ntogete na bakoligyo mwalimu baera sana ligera igwe akacha apuna bali bande bakorukuge songa kwikranas yani abakwigubwango esa ulinga bali mbaito bale patient karo bakosomya abako manyangaga amangana na makongwale ngasinyarebe iyo iyere gentekana sana kere university koko gendo chikuli gisemi chigo cha kokonya ali ogweta matemu ogweta matemu gentekemo no ku understand egento keri wasomi une gentekemo then egento kende kelinga university ito tumwanjite nyasaye duwa to uru nga notake mosque bono iga jengo tomere go jikwara ababeke mosque ntwaga jito akolere mosque abaisilamu otake ko gende kanisa ya Catholic ya Seventh Adventist ya SDA kero muntu kabwa to uru ya ye nga Saturday mbali bagutimuka Sunday mbali bakwanda jikanza chabo wakero monene nyasaye nga mbiyamo no watu koliri wiki tadi goka
ebintu tubwate binge igebira togorokanga modern yani egositima na kwanda kinende bira modern ekerero ebiekerero abuna uwa kwanego ebiekerero ebinge ogendo sinera bartu linyo gukora computer science uze information technology igoko nyole bintu bibitali go fail ogende gose nera bartu liya geography igoko nyora the equipments bibia geography ebiro robita go fail ogende english ndwatera bartu liya english boko na kire ngento kire ekiabo no gi kisasa and the sciences una natewa above all echibe sabana bakurwa na mbali bako isaponza uchire chinge utatame uzutata gota mi omwana ho yani imagine sodok omwana akuru chibe sa chinge kubwa ibe ni secondary kera secondary serikali ekubaruiranke abarabu baru na mbali galia na abanga no yourself na bakano chibe sa CDF anyore je basari ye gavana nyore ndonge kera chigavana jinwa ne chinkora ekara iro mwana chibe sa chumbu uli araenda po otuma 20,000 choka for example the maximum to kuboli omwana university yaito okokore degree oyo yourself yakuru about 43,000 university kyora anyore oyo obwe serikali 20,500 hostel go to kuru free ndundo jaji bana chi hostel omwana go jaji hostel no yourself lakini aba serikali go to ko ba chi hostel free no yourself na charge wa 6,000 jiri golichi ndagera otoyata abana ba chi freedom amoko irugera ase chi canteen dali ase chi hostel abana to bayete nduguranga centers of students to abagachira eseba babwate birumu geto ba current abande bi university chibese jenese union yabo kera bana mnogocha ko ikome member ye union ya ekurunga lusa gose tokonga Lukenya University Student Association muna na irubu kwa kaguri nga zone ito ikurukurusa lusa yekero mwana fuzi gocha ko ikabero yo to this association in other words we karu chibe sanje ta correct tanja gera ne one party njiri nyinge ndo at opposition na wa correct ya wanda so ese ebioteri ebyo endagera yawe iri ni maji chipa kiana bana bakuruka bali batabwati class kwa nyona bakuruka mwana manager tikapisa kwa ndika chingeni nande binte bingo ko nora to bakurusi mugondo waito tubwate farm ya agriculture which does very well ebwata mano ebwate gesare ebwate suma week ebwate mabomba no yato na dry land area eso na maji to waka mange sana horo ya the river Kiko kuna kerege ntombwate ko kere green. Ya time mungu aliyete ga yekwerende watermelon kwa ndetera. Na ngoko nelia kwa nguru lutatu. Kwa siru kubuliga. Mbia mono. Ya legende ne sana. Gongo obeke factors chichonzi ipi. Na intua sab abali mubana kwenye ko batebinga. Ti nyugo mwana ko tanga momo ko serete. So they interact well. And egesongo to tanga very user friendly to the other. Yes. Yebono. And it has been automated. That's another advantage in the Omano Gako admitted, Gako Nora hostel, Amenya, Ayago Kuli, as you know, as you roll equal. I know Community University. Na no menyete. Asante sana. Mwancho motekereri bwe radio ya sena wali motekereri ya TV ya Kisi Hot ni kongere tu kwa ya maseyemo na Professor Constantine matoke Nyamboga igase studio kurwase University ekurunga Lukenya. Onye kubwateli swali twakiresi migo chega studio matoke ndrete kwa yeto ya bene iguru yechi semi aiga ase studio go tulikire comment go chega se studio nabo tulikira saga abwe karo bali motekereri tiga na mugo tulikire chi comment chino gabwa se mtandao Kisi Hot na bali mogo tutekerete gwetera radio emye ya monebiri chitu chenkiana na ino tuongiresi 0785 9223 00 nyokubwateli swali nelionsi uraboli professor kugarano ali gigase studio iguru yechisemi ase University ya Lukenya ikentongere kwa kwanira oku understand ama no gweta amatemwa buna Lukenya University geto kibuko prefer most than the other no ku understand kiagera uligeli abantu abange in this system so bujige ndigo chenjia awako mukonora ji kwa nyore agaro ko ende class to go translate ngano agaro wajira another stage kwa ruse form 4 ko ngende university kwa ngano muntu wati si plus kako kupwa so what we have brought these two people together bamanyanga neba neba C plus na yamo basomiwa ogo isomi okoewa
okoewa just hints wati kukwate ungende library ngende laboratory okore research so that you can come and present it egero mwana akolete igo igako mungaini mono kubuli okosomi ukira lituko no mwalimu osomi wokora matem so we engage them in doing a lot of assignments echichikogera bako babanta abaya and egento kiko tuorokinga we are right abana baitu bonsi pipako and attachment whether na agriculture whether nense moya emitanda emune ya IT whether no bwalimu mbanya kuruororo onko genda kero ngweri school nate gwe kero ngoranjane kora career kero ngwenda ngotonga abana bawo bari discipline ikidegente kamo secondly nabangaini ogokumya to decide lemna bawo kora attachment to buy gas mbali kwanyana ne TS namba nyana balimu bakuri kukigazi baganyira TS namba jakora yani bali kwe nga intani bale lakini bakanora kibesa mwibuli ori ontekererete goso turigireti chise chiga chabona murugoba kwa igule nga Lukenya University gukwaenanira omwana ogochiorro egento bategete no kwendeki atari ogweta guoka ogweta nkoro lakini bategete omwanafunzi understand na kumanya ng'egento keria gosomera ng'akike gokora emeremo egento keria agosomera ng'akiara asominera abantu bande ase chiga kichigo chana buru bakebwate yani gutwara obumanyi bwaime kurorro kwamara gweta amatemo ikogerekera obwate obumanyi amatemo naro takugo osinya uli osomere diploma engaki ngana ngaki agosoma trimester semester tegetukwanira magarayo mbia mono abana tukwira ase diploma ebendera tugokwira ebentu akwirite usibali bagenderete omwana oro mwango ogweta kere trimester muna tubegete baga kwira 2.5 years yo cold paka attachment yani minuting abono muna bono to admit to admit September na leta amwe yamo use trimester yamo January akabere akoera April na end May August okolere garato igongo okolere omwaka by April nando jakiro omwaka okabere oko chaka May omwaka okabere it means December okolere myaka ebere then the last semester you go to ya egento ko internship iyo chikoba January 2023 not 2023 2024 now because 23 yaikire 2024 ngakiota anda sega wo mwana ndolikunya kanyanga tikabaganye emyaka ere etato yani kumwana otoma chitamubere oganya na umwaka ndokora kiyo chake into there is no in between a time tokora togotenena as togotenenoka nekero tugudina bana beserekali esauli chibesa eserekali ko lura kabere ekorwa erikogana September muna semester ntangani usetamu ntangani university chonsipik December eloni na libakuru ya el January April barwe yende amangana yakora aira muna bono May ntubwate abana bagasoma paka beserekali mbaro atokonyeruke business term oyo gosomesa uli ata kole bwango igakurira chibesa chiaye tali otenga serikali ni chimuruire kere serikali tiko organize tamu ebwate protocol ebwate protocol chiaye ono mwana na bakozoranga noko kole degree in 2.5 years kere rako enda bwango nero kole okolire actually akosoma chitamu isano nemo akolete not 8 because normally 8 bagasoma bakora ngebo asante sana teto kwa ni status cha admission chi university ya Lukenya currently biamono asaba ibuli nande ko bakira biamono bali abana bayino bacheta Lukenya naende bali basinyira ngakibako ya chora bono bali ya cholete abana bayino bono iga tubatumira marube baligere lichi portal bali tuwa kuna serikali baligere ndo student portal kera mbabugate amarube garo bali keire bagoje chikosi mbali ne chikosi echinjiri binding era venga tayete ya chira como congreso tageti soronga submit our internal requirements na botoku mu transfer nyote kurubu alimu agenda se community development kusaga and agriculture na botoku mu transfer ndobwate window transfer internal ya 2 weeks igo bali bana ba cholete first choice nande balentuo mbuya mono abana ba self mbagendelete wa apply abana ba emanating abali bwate C pakatwale C- a D+. Bali ba a D+ yabako cha certificate ngo apply bali bache September oyo bwate C- ne diploma oyo bwate C ne diploma
echingo chokukwana later igonga admissions nchigenda for both abeserikali na batali abeserikali kiano na bana mbale ko tobwata kwanya te B- nkwagende ngakigete C+ nkwagende ngakigete miaka ya lero ne 5 kiara mbwato mwana gete okoti 2013 tachieti manyanga bono muntu 2013 momente miaka anga saba tali muntu mokebono na bono akabwate miaka anga 27 kuchigoro lakini mbale bono baanzire ko yani konoranga kuikasome na aitete na hande ba pick Lukenya as their choice of study aba okora masters muna balimu ba November bungu apply bale so that bago cha kubunga holiday baje kubunga toko chiruka school based baanze kusoma yes bali ba rengo soma ba korta matemu no ayalenge weekend so what normally happens no ne karo ba kulire nduri kwenda tuwatika ko basomi egendo bagera likobo esa bako bengeji kusomia bana bakwenda kusomia bana to basomera mitandao marogoba every evening so that bakora masomo aliabo in good time okay mbali kwenya ko cherewo asante sana mwachomo in a nutshell ekwere negenda admissions for September na bana be serikali to barangeri na bali bataye chorete bono banya waiting ekosi ena ile tunengi yere boli ingakiresi mini mbatigere namba akera radio sayari eba direct baba soro kinakaga na bantaba ya abako bandigeria kusimwa kiro musikero kwa yena ko badle namba use deputy yana toba kolera admission nere possible ngana bongo go change ko Jerusalem kusengo change ko Sodom ko lente Jerusalem ono Jerusalem ni university yana okay tutakonya kuobwa na kwarangeru ku Chimeru University kusema sinde muliro omwana otuisa negete kosi arangeriwa tikakoganya ndigi bono iga matukatara era muche njeri goraria mangana yakore ahere ebintu bine ninje ngokora na ndero ni pakanyole serikali okay moigule motegereri oitobwe radio ya sel na bali moturigireti ase TV ya Kisi Hot Professor Constantine igatebire buna ere ari umwarimu manne we school yiga University ya Lukenya na biko nyarikananga umwano na etete akanyole C+ guchiguro akarangiriwe kosi gete eyo ya egochiko sponsored na serikali lakini egento ngira applyete gose kosi nera atagete gusomera tachieti gochorwa ero na gusakarangiriwe university ero bware kurwa ase okugani kwa ukwarenge bono professor gatebire kero kumwakeresimi na bokumurigia ebibyose ebire possible na bakubichencha amwe ekosi elia otageto mwana wasomere guso mwana o manyane elia ekosi atarangirete ukorende ajetagete kwa yasomera na bakogenda Lukenya achenchirigwe lakini asoma se university ekurukunga Lukenya swali kyobwate ase murogo yabono twakiresi 07859223 00 noti sana bire sana isatu kianda bire sato enoti nyo kubwate liswali ndilionsi twakiresi migochega se studio na hana bogo tulikira SMS 0725124156 na bogo tulikira ya Kisi Hot na ino bogo tulikira sabu chi comment ekero mugenderete goto guligereria na goto bwati mirubuli to chisa ichiga cha abono murogoba kolengana naye professor ase university ejega ya Lukenya nkosi kimugeti abana bange na nasiki ekosi biamono ekarato kuligera lich program to bwate echo jire in the School of Agriculture in the School of Education and Social Sciences in the School of Business and Economics then you define some of these programs sometimes parents mbachimanyeti obago chura baja go sanga wono mwana onara akole kosi ngai yako cha kuchikolikwa ngote parents gabono iga kosi te yongia kubweyende egente kenene goko ba committed na ndo some buya uso mwana wabe committed ya some buya egaro some te buya gaste go kubora egaro some te bube gasi go kubora kano interview no boli guli zwali ayo goko bali se group ile watanga ne bire ekero kuwe bana ne gasi go no likwa go ikonya kuwe bintoro uwende kwa bali sasi abagusi bakwa masasi bone kosi ebwata abana bange kabisa igo currently gere education science na arts yani litogwe muna mu nanda bagusi bakona bara abange muna bona aroje bari 77 as both education science and arts bagusi bari 77 apart from these other programs abuna bange sana yani litokotanga maito bwari guikakiro mundakore
alikwe twagatebire obunyagitari kero omundu gakore alikwe chinjinia paka chirikwe oligere chinjinia chinyingero nega mbaliko kono negazi talinga gazi teyo mpura yoliti asa government okati tutabugati obunyagitari tobwene tibono iga atokinga ninkale ngane rokogoma countries outside there kara abanyagitari basomira abuna abantu abangaini bagera the first of the first in the country okonoranga gazi munakurwe akokore university kanga bwatirwe sakogenda omuengineer boyigo omwalimu boyigo lakini oligerera no bwalimu lero okobe waiting lakini nyasango charo bwa saitani otanga tikokore tigolikwe almost everything tokora beko kora kina bako bayigo lakini currently echigo chiko popular simply because abantu bakuyigenda nga mwana no gokora obwalimu goikakore alikwe muna bakora science especially kora physics chemistry igoma itinga ogochokore olikukege makiara balimu abantu abange bali gokora bintu bya physics chemistry usema jao maths biology igo nakingo wateberinga bon notion nere tubugate na ano nabagusia batanga ni baito batebete ngo bwalimu no bantu akuli kuraisi bintu mbiri raisi omwana must work harder none kara akuli ku bwalimu ama yatenga erega akuli ku bwalimu because no mungaini talinga because ili bakali atoka ayokuli ku bunyagitali because no maitegasia yao so that to mismanage for example patients so currently calling in awansire education nere bwata abalimu abange yani ndabona n'abalimu ndende bacha koba abanafunzi abange both arts na iyo tutokorokanga na science and the uniqueness of course the uniqueness the education science na arts area yamo ngale ronto watu njabo science ororo duwari jabo computer studies and yoko nora kiro muntu lerago tanga ya tiganda ratige nkole kiagara bali muna bakatoko nora bali se chiri icho omwana okonoro okomnyoka uchense mimi muna ono baka na form 4 use bali barangire tibu yoko noranga because of practical sibago itabia sana na ande baja batu are very good continuity yearing yes but namene mumbaliko koraki mbaliko borwa ndenere wata abana bange equally business because ekoro bachelor of commerce of course IT ne wata abana bange are IT karoko kora goligirira ngonku erikega egas ojerende inga igono chibwana ine kogenda but I would assure you muna toko kwana bono iga January next year ndogate school ya health sciences and we would be running a degree in community health a year the same as public health bandu bali komanya the difference between the two more community ne more public bono gere more muigenga muna okore medicine kurumoi moi a degree ya moi in medicine is more of communal if I understand it yani bara aboge bamaita maroira ali community ngajo John's P. That is why we call it community health. Then and of course but we are starting, we are somewhere. August, September, go as a diploma in community health. That's the word meet. Go as a diploma in nutrition. Echingo kwana abotambe abagusiba minto. Mota agochora chikosi echio chikonya abana baino. Munankonya kobalira kana ne banjete. Banyo bayigosoma banyo ramasoma bayagarutoro. Igo wachakira umwako gocha nalio racho introduce course yo ya medical kukwanda magana ina engineering kwabere ko community health engineering community health in September a diploma degree in January a degree next year but September diploma a diploma ngo chakira how about engineering next year next year we are buying facilities with equipment na ingi ko rote to komenta chikosi cha university esa ulia you see we are engineering, totally engineering area ya kare. You know, to go to digital engineering now. You know, we are more digital. So we have done a research to anyolenga abana baito bono igaba bako koramatem. Mbali bali bakuri chuma chitu akabwiri kare abaka ages yabantu basometinga kitu akabwiri. Abatekerege ndo yego deal ne computer. So we are more and more on digital engineering. Okay, asante. Mwancho mwategereri chiabutugenda kebero getatu neyemo iguru yechisa isato chiabono marogobe karotogerere tukwana na Professor Constantine matoka Nyamboga aigase studio iguru yechisa emi togendere tukwana aigase studio. No bateli swali dinde. Usengi wesemi.
ekero twagachagite kwani iga ya masemo 0785922300 kwa bwatire kende kira gukonya asubuguma bwao iguru y'ichisemi twakire simi magaga yeri tangazeli omotegereri nomanyetenga Lukenya University nerayuka egotiri abana asa masomo asekerengo kigoro wetera ogokora chikosi ao Lukenya University nigo ekorikia aboro kigwa ase chintunda isatu kiro mwaka umutinyo mutangani uyo gatano amono yukianda bono elikie rero elinde ase einiteke kubwatia osoe klasime na gosoma elindo chukwe konya ase amatuko agocha Lukenya University nigo egotuka se sub-county ekorokunga Kibwezi East imeye county ya Makueni chikilomita nkego kurwa somo chomone o Nairobi chikilomita chimibere na mirongo etano nebere wose chikilomita chimibere na mirongo ene kurwa ase umochi Mombasa University ya Lukenya chikosi ekwena na nigo chikubwatia Master of Education in ECDE, PhD in Business Management, Master in Business Administration, Bachelor of Commerce, Bachelor of Business, Bachelor of Information Technology. Ekosi ndege korokunga Business Management, Supply Chain Management, Human Resource Management, Master of Arts in Public Administration and Account Governance, Master of Arts in History, Master of Arts in Geography, Master of Arts in Linguistics, Bachelor of Arts in Community Development, Bachelor of Arts in Public Administration and Account Governance, Bachelor of Arts in Criminology and Security Management, Social Work Community Development, Bachelor of Science in Dryland Agriculture, Bachelor of Science in Analytical, ekosiende na bogosomera Chemistry, Bachelor of Science in Health Records and Information Management, chikosi chinde nigo chikubwatia General Agriculture, Building and Construction Technology, Food and Beverage, Hospitality and Tourism Management, Certificate in Information Technology. Lukenya University nigo ekwena na chikosi wochi ase aboro kiwa ase rigoli ile ise kegema minyoka na kweli kiatutigwa magaga ase university emanyakaritenga Lukenya University minyoka ase obwango tonyole wetera enamba yesimi 0791 44 40 00 0791 44 40 00 wasena mbendeni gere 0790 44 40 00 0790 44 40 00 nana bokutu ikire kwetera email address ere info@kenyauniversity.ac.ke wasotonyole kwetera e website yaito www.lukenya.university.ac.ke nincho elinde osome ase university yaito ya Lukenya ochewe konya ase amatuko agocha Lukenya University nigo egotoka ase sub-county ya Kibwezi East imeye county ya Makueni chikilomita chimibere na mirongo etano nebere kurwase omochi o Nairobi wose chikilomita chimibere na mirongo ene kurwase omochi omone Mombasa minyoka elioche wekonya. Yes ibuna koigule matangaza ayo aigase studio senchira ya bene leta umwano asome ase university ya Lukenya achegwe konya ase amatuko agocha na kige kogera kira engaki professor agocha aigase studio gotwereza iguru yechisemi ase university yiga ya Lukenya tokwe toko yetumeka ase ogosomya abana abaito na into torabe toko yetumeka kuyikwananga ne university egotokonya buna intwe igesa kukyo umugusi
wasomire kende iguru yi university ya Lukenya wasomire kende iguru ya magana twabere tugukwana na onye kubwata iswali twakira gesi miga ngaina ndo tegerete kurwa ebire biga byo bono mrogoba 0785922300 na Safaricom nero go kolere 07 25124 156 0725124156 ine ya Safaricom ne ya Airtel 0785 922300 twakire simi wasomire kende na ekerodo chenga chaptuge da kemerogo etatu na isano na ibire iguru yensa gusechisa isatu cha abono maragoba hekero tugendete gukwana eyemo ase eyemo na Professor Constantino iga ase studio iguru yechisemi ase orogoguru ituragusi style turakonye abana baito ase amatuko agocha ndochigukwanira amange Professor nabotagete gokwaribaga bale batategerete isikugali bataramanyanga chikosi enche twarakwanire na achire utarakwana ni kwaribaga uchikwanire chiria mogoena na ase university eyiga ya Lukenya elinde bamanyanga abana baito no bato kubaira Lukenya ekosi nere barachi gusoma neke wangu gekwena ororo ni ye diploma gusine degree gusine certificate no kwadira byose ne chikosi echo njiri chechi mbiyamo sodok neri zuali lili gekera kenensa abakono rangambara bageni bago cha studio na libako manyanga nkosi kira toke tole mate we university ndobwate ngoja kere iguru top down ndobwate master of education yo emineti ngo iko tuare degree ntangani omaya ko yakora chibesa karere full time go 60,000 karere part time go kurwa 40,000 karongo ta 40 part time emineti open distance learning was school based ndobwate master of education in early childhood education nero amaitachi ayana ya 60,000 na 40 ndobwate postgraduate diploma in education yega koewa munabonora akora BSc Bachelor of Science in Chemistry akindu tuno mwalimu we kobo mwalimu we kokore postgraduate diploma kusokora Bachelor of Arts Linguistics kobo mwalimu we kokore ndoga postgraduate diploma in education and 35,000 as a semester and yega so mono maragoba kuse holiday ndobwate Bachelor of Education a year Arts and Science inatanga abana bagusi muna balitobwate bona bagusiba isibe kangamia sita sodok yes ndoje nga mbiya mutokokora abange nabo bare arts na science no yo konyoranga komo jenjelinde kana nyoreze aseke baokere ngongo mojenjeli mara moja igobone ese jirocho njitagetie otuare degree ojitagetie otuare form 4 certificate lakini we go to C+ and above and C+ here no ni subject you go so ma we get to C+. Then go so to a diploma korunse ego koira okole degree yo full time 38,000 38 you get about self and after about the serikali get 28,500 and the program Jones B assess the country 20,500 esebalia paka komenya the diploma 27,500 diploma in teacher education na around form 4 we call C+ around 16,000 na 16 full time 14 you get school based ndobwata ndogoro kwanga ECD diploma 16,000 full time na ndo go to KCSE or to RSC or P1 certificate or ECD ndobwata certificate ya ECD you get a D+ na ndo go 14,000 full time na 12,500 school based ndobwata diploma in counseling psychology nero a diploma form 4 a C- or mayokore diploma yo if you get 16,000 on your mayokore diploma yao meaning 16,000 every term ndobwa certificate in counseling psychology around 14,000 na kwa school of business ndobwa masters in business administration nena ndobwa walimu bagusia wanga obya kere program bagusinga so mibaro nego mwana mugusiga aje toro ga inkale master in business administration ndobwata regular na distance learning astoko training abana in strategic management project management marketing human resource ndobwata human resource management ndobwata accounting finance na entrepreneurship neye naro boikonyo lenga no gwate degree ntangani neye degree ntangani
we call it first class goes up a second ababwate second lower igo bako iruwa ni condition nga called the 2 years called the gasisiko to go bwate second class lower immediately if in around 60 na 40 60 in general minute full time na 40 open distance learning do what a Bachelor of Commerce KCSE plus with a minimum of C in both mathematics and English 38,000 full time aigabo ono in this minimum no hakuchale ntobo kong wadimitia abana abange na batebitia last time konyore C maths go yanga kong sana konyore this abana ba lilikale to yanga mabambo I'm talking of 2021 results konyora chisabu 2021 results uchiwa chimbe sana abana konyoro wetete lakini umule mojo ko university okora obora esauliye sabu nege songo bono gaiga esabu nege songo university okora juwata abana bange njiriji ko tebanga grade ye nabanga lo KC in maths and English roja hasajo chikokora maths rojo kore songo ba regashe kamba maths yache D+ maths talikegendo maths yache D+ kianyo ujokora historia no mwalimu note rokole mangiokora maths rigotu ndiye ku compulsory lakini yeke songo kero kitu jina ngujokora communication kagiro kwenda kebe C worst kebe sima C-, ebingo babire considered digerlo sembi konya bantaba abange kegera ne tall eda muna yabon one muna nangu kuligeli maths ngwaidete lakini sasa no ebinde bibindi maths yaleke ko musade kede yala zimwe kwa karumo akwanga muna ko wa ojo wa kwana ni noma akwanga no makora kana kwanga noma jabo history iswera sana na yanjite sana so Bachelor of Information Technology KCSE C+ na relevant diploma lakini ndiye lazima utuare diploma yoka naro ekerere C+ go ikoete computer studies ekerebolete nuwenda tuale background ya physics ekobora nuwenda tuale background ya maths in keigo at least then German technology he deals also with maths exactly ye komokonya sana then chive sanjirichiria 38 ekerere self 28,500 ndobwata several diplomas muna business management supply chain management human resource management diploma in taxation certificate in taxation diploma in library and information science certificate in library and information science and I'll assure you journalism ngwanze diploma egine ba hote school yo boralia degree as janwa tualigiria balimu bakongu abakongu balikira bako page diploma ya longo jakatore bona wase muna tutra September taraika don't be surprised bona karongo jago watenga bona abagusindwa jetelo ane ndwa jetevina maitoro muna bona as muna boindi ebina bile 24 hours kera lituke no muntu we serious mata takurwani monde koti ngapenda kera lituko so to put that aside and to bwade ekwelende na ende school of arts and social sciences asubwade masters in arts in geography apa kusiba minto omwana gakora geography tikakomokani geography enga gold bantu mbayo bona basomete nontakabona ngangana nsinga baje mambi atwalike mbago tukawata masters bantu babwate rocks granite gayo twaganyeti bago soma yurija yata plateau ile zetu mahali na bago soma yurija uri banayo kabisa so bantu abo mbaka tikimbayo so masters of arts in geography especially abantu bari muri kira TS muri kira by the board anko ba encourage kero nabasomu mwancha nyo kuwata geography ogendere nero nyo kuwata masters of arts in history na yogendere nero ibine bintu bire biyamono kiagara otwata tuka bantu bali ko likwando katika ko bikora wane karo bati ko bikora le kare ndiye bali mbakora tiki mbayo na bali ba bikora takale bali taire ndo what public of arts in public ndo what Bachelor of Arts in Public Administration and County Governance na aronko batebya ndo nyako tanga governance nga county njiriko wa managed is all knowledgeable na Lukenya sa university ya valente ile course yekorukunga governance administration and governance okoso meguru county government system boronge wanye compare na chebo USA muna bakokora and wakore comparison some UK economies na lioko manyanga ngakie county yako barani banta bange mama etivintebe yoko gwe gazwana kwa ranga yo Mr Boss
nobody is a boss ya sekasi administration yezo talenga watanga ekiango tabanga njitindi nya watanga njino mwana nyasaye wone konkwaro ragatenga ayamuwa ya ayam mangana yera tiako ndo bicha wake kubanga naye one boss nije vice chancellor administration to understand it. To understand the administration. Yes. So nko bayani college but mo interest in the county, mo interest in the national government, ni might public administration error, but this is the right course and this is the way forward. Kiara Kenya ya this kind of system na and then to do go back. So colleague asio ko might kan kyo kora e ke understand it na ki county by theory bone ke rogo jabwa kora by practice. Towards social work and community development. Abantu bakora sociology before, currently sociology is being ngoja korueroro, lakini is the same as community development. And I don't about a diploma, to about a certificate yabo kweru D, but the fee remains the same, 16 and the 14. Bachelor of Science in Rural and Agriculture, nere kozi yani ko ngango okomba mbomo kebono ngwene tenkore. Kakwa kolire nole ebo kodora skills none kere nchalere none kere mbulita tueti kokora farming within the house ile songo tokyo kanga vertical farming iyo songo bakora bono keko so mi binte binge whether it's irrigation whether it's livestock but livestock on a dry land a country muna Israel sodok maita kwanya ku Israel njira jiro arongo je igutata nane ngoja so lakini ongo kotebinga Israel muna kale iko okare dry lakini ncharali ko correct deliko bali there is because of the power of irrigation so in a kid dry land mokunye convert ebe wetland land okay and the India half of it not most of the parts amache wako isa Indian Ocean for it lakini ituko ndio ra mu India sukari omuruziri awendo hiyo abawo tumito sukari echa ituko ndio ra mu India mochere urusi aero kusimu yatebere wara collector. This is because of the power of irrigation. And the dry land, even when the name is that, it's the same as irrigation. Irrigation. We are talking of through irrigation to address food security. So that's what I'm saying. Nkwempasa isinge kozi inengia. Asa wana baraya chole, tikako nyowa, ninchumunye tuome. Kero moko nyokoje tuoma na goeta. Lakini wete no mochoko, okoje iwa. So that you can useni isikoko kwana abantu omanyanga ngwa someta naye burunge ngwa karange tubia a C+ ase bali bako ja kivyao diploma on that lakini ji diploma bona chiko prepare to that ego chiko runga general agriculture era biko prepare to that also some aspects to what a bachelor of science in analytical chemistry na ero C+ usela la diploma to what course bono chi nyinge naende building and construction idiokoros brick chingia and machine njia chabona mwento mumanya chikoros ya matafori 250 in about 15 minutes ainaro something that autoget mache on just a dry land aba in Jewish university to train wata so make kosumuneye you learn you take it practically to what food and beverage but we go ba uji kumanyanga kiji ndagara chije kitali chikoba ngaki hotel jina ndagara chikoba na bago so maybe take it to a certificate in information technology to what a diploma in nutrition and dietetics is related to food and beverage to a certificate in nutrition and dietetics to what a diploma in community health in our table one it about a chinde jiji uniform department of health sciences a diploma in nutrition and dietetics 44,000 a 16 because they get rigorous they got a lot of practicals a certificate in 35,000 a diploma in community health 44,000. Narrow is because of the way people the way to train yabana or and their duration is a bit longer. Okay, asante. Kwa igule una professor akwaneire chikosi au chikutoka si university ya Lukenya. Kakento mwibuli yori otekete bono morgoba. Umwana ekosi nera atakete gukora. Lakini kwaje igule nera si university yiga bono leta abana bao basome asechiguri gusechibese kigima na esabuli eineteke yo motinyu gatano yaitire. Wana initeke babwate bakoira abana ne yo motinyi okianda. Oyo okianda actually bura tokukora chikuraiga 2 weeks abana bachakire gosoa gosoba bachakire gokolerwa admission as university including
eyiga ya Lukenya asate bangachi hostel mchire aro kwa kubali freedom yoko worship gusasi matata nyasaye dini ende yonse tibwati upaguzi kirikionse utagete nogo kenyora ngayo tutagerete kuri morobi yaboro naboko totebya ase chiredi chito aiga ase studio no chinga chisa chamyo kirisana cha buto kirida kamerongo etano ne yemo uri yechisa isato cha abono morgoba na naboko tulikira SMS go chiga ase studio onya kubwateli swali lindu lyonsi uratake kubolia nabo ugutubolia ase enchira ya bera no ani wetere SMS go se ugutwakira simi aiga ase studio wika twa kurekora nigo tuligeti kukore program aiga ase embeo timatinga professor Montara isa kwa apply boniga libagali ana boko mwajira paka September go se tokuganya ayo mutinyo gocha ndebese okora application bono iga ene ere chinga kichingia maruba ina ne kujana ta ni studio yanko ara bana bacha kuya ndiko embo ya bandi yes ali ana ali ngombwata maruba nganana ayagocha basha ni ali ina tumabona bata maruba 660 yake ndabogere aro na nyabeke wa basi yo tange nyabeke migori yes bigera ukuru wa bana bae ewa Longa this the right time abantu apply yero montamanya ngachiwe sijuje kuruchinke irenga yes na something that again ngotebya bebulinga umwana taje university atabwati ana identity card ano urangiri no coops national ID ta kono ra loan yeserikali nyatabwati ID kiara wali waje kweta round basabe baba banga Lukenya ali B Nairobi akale C Mombasa akale yes bona ali sebale no bako beka as their home no bako somera yes lakini abateberinga nimbwata chinguru uyirata ka transfer umwana oyujite university ngao komoe bali bago chokonyora no ali Lukenya na bako na communicate kujia se coops na ero bambanya na takalia sa chiete no akote no wale last year na akote ndanyole taba kuziba chenjiti balenge 120 yes abana bachenjiti na ndo complain it gere chibesa na akote kwa ngile tibakanyora lakini ID wekakole ebo kero wale namba ya ID bakora bagotumeka mbibuli ndo bwenzi mwana yatangala chibesa abe patient eserikali atwara twara bokong university nga Johnsby loko doranga tira atuma chibesa chiyo bakabono okay kende kero wale pipeline chibesa chikwete chicho njibe list okay bomba chinyore ewo okay Faith nya akundi kurwa ogembo gagotebanga nkonyalikanere chipasali chanchirwa se university ya Lukenya kakirina kigwa kwanile jibasari na chito chikoewa ebe basari yanka erule asakuru kwanga erule SMCA erule seo mubunge basari na bakora wanchiro kusese education office na cha CDF check chiringo cha jana ile ngachigo cha dokora chigo cha na mwato nekeni yes we have a coordinator oli go cha guru ko sakaria gago cho chiweka o chiweke bank ewa okay Caroline onditi gakubolinga university ya Lukenya graduation nirenga ya kolire kurwa echaka na bana kolika mwanafunzi onde okolire kurwa roro mbiyabono Caroline Lukenya ana onditi ana egento gera kuane korana tukigweti abana tubugate otubatire tibia okonoranga no ana karago somi national school the nearest national school Machakos Boys High School na Machakos Girls choma kweli abana wakawa teaching practice yo bako retained kiana abuge abako koragirga cha bako retained mune chabo kiboko kiana abuge yes baba retained waiting for graduation abana baito bono abasomi na TSC go barabange abana baito bagasomi by the board of management yano balimu baraba abange lakini abaiti batanga ndikukora the first graduates obarenge 23 yes mwana tayolenka abagirga cha mwana tayokote olenka and the beauty wants be masters and bakora 90 muna bali getu na baganza masters igonga graduation yentanga ya 2019 ya kabireka ko 2020 yes ya garato ya ko 2021 mogata YouTube moliga Lukenya graduation na mako kanyaroro okay ndiye mondo chegau na mogata ngangolia abali ali bona ko doranga igongi so ketu na liburu ko bimbege tana bora betese tokoroleka na raisi green okay Robert Orina kurwa Kegogi
gakari goteba nga Lukenya Lukenya ne school twabeire tukuigwa sigika egetambe sawa asante sana Evans asante tiango na arigiririe SMS endega naboko gendera gututumira SMS nyogotete kumanya iguru ya Lukenya University. Okay, ndete kurigiririe SMS endega Petrus Bosire Lukenya University mubwate distance learning nechi besa chirengaine na bali bagocha gusomera roro. I don't order a minute. Mbuyabono Beatrice distance learning na gorunga order ODEL yes ina to kumeta mono na to bwata mono and the chibe so kuru anji ko the same mono ya kusoma regular yes a difference in yero ko between 5,000 to 10. Oh kako somera magana online na bakuru and the platform we you by na exchange to manya kane mono to compete na jabo unisa of South Africa ligara jiru Kenya tigalenga. Okay asante mwacho motekere na twakire simini na nikora soma chi SMS igase studio twakire na simi boche igase studio nyokubwateli swali gento kende tutarakwanira na ngayo totegerete kurwa semorgoba ejiga yabono 0725124156 0725124156 also twakire 0785922300 ngayo totegerete kurwa biro biga yabono morgobe kero tugenderete ne kwara yitu iguru yechisemi aigase studio cheptu gedeke 50 na isano isatu gurichi sesatu chatigere jidege kabiri chukaiga elinde chirage chisa inye chaboro morgobe kero ngenderete gukwana yamasemo na professor na Constantine Nyamboga aiga ase studio oyole vice chancellor bu university ya Lukenya obeiro gochaga asigika egetambe na gocha gotoelezera iguru ya abanafunzi buna barasome ili bache gwekonya ase amatuko agocha. Ngaki mwe prepared ase omwaka ogwocha gusomwa ko yuga 2022 ase abanafunzi ngaki mwe prepared konyora abanafunzi ase omotienyi oyoiga okianda professor no chiko ngereneria tena na bwate simi yega 0785922300 manego chiko bwata maswali anda iga se studio biole hello waire bia korri ya butukira na 0725124156 oso twakire 0785922300 ngaigo sega ogatotegererete kurwa na ngayota igubia ilinde tokoerezere kero tugende tukwana na professor aiga asi embeo biole network ake ya Safaricom ndochenga Airtel inasumbua ka Safaricom 0725 124 156 0725 124 156 kakire tenge yende na sumbua network inakata mna zinakatika kwa wingi sana. I don't know what could be the problem. Biole network ndio shida. Ningo igwete kya baba boli tingo igwete aka Safaricom 0725 124 156 0725 124 156 ake ya Safaricom turatiga Airtel kidogo maana gutusumbua turatumika eyende ya Safaricom biole kire somora yota cyane tego turinda Safaricom bora na agerentire data kubolira omwana onega price bajora ni science akamanya kurangeri kugira muri ramogi karana ramogi ya murangeri akamanya kumurangeri gachi gukora business ya tatagite ono gachi uyo era ziro yabakoto iro moyo wete nanjengeri omwana uyi direct school ya yera abiyewe igo taraswa school ya taraswa school you arangireti we ya ego sinakona bra anyori obe no yobono gosere tu okay sawa gochero kwere neli bina togokora kina tendande njera kinda jinja zubwango tinda ile ndera mo na business yara pajara ndiza ya apply namba yao yesi minga kiturakoreto enyore no tulikire SMS tugwakire nere
tinye rochu manyete nyento mere mune SMS gocha aga sigwaka nalio professor Musebona usa manyete ogukwa na kolie asembeo abosa ngyo gwakiro so mwana minto twakire tutumire SMS namba yao tukuligi ntutweka tutumire SMS gochaga nyetume gocha se namba ya Safaricom 0725124156 tuma SMS gocha se studio namba yao elinde professor agende namba yao kuruga agwakire aya ngobwateli swali linde bono morogo 0725124156 muliasi kulichisa mojiri cha St Bernard Omoga. Okay, kuchiro so besi hiyo tena kwa tesimi. Okay, ya butukire ne yugabo na kupata loud and clear gaki ndio nimefungulia radio. Napenda elimu. Sawa, muliasi asante sana mwana minto ase kugendera kutubwati. Iswali kibwate gusenga yoto tegereta kurwa emorogo ya bono 0725124156 ndio chenga Airtel inasumbua kidogo turaje tigana twakire ya Safaricom 0725124156 twakira ngesimi wocha aiga ase studio ngenda tukwa ne vice chancellor bu university ya Lukenya kurunga professor Constantino use Constantine Nyamboga ma atoka igase ebeo biole wairebia. Okay, the Safaricom mungi kiaba I don't know 0725124156 twakirango esimi wocha igase studio. I want to undertake postgraduate diploma in education, but my Bachelor of Science degree certificate got lost and I have not gone back to campus to get another one. Will they admit me with my transcripts? Which is Kwamboka from Kiamokama. I think, Professor, you have understood her question. Directly. Then you can answer. Biole? Hello? Yes? Wairebia? Wairebia? Baba. Kibada C plus na dete to kara nursing never second. Oh, C plus na do to kara nursing. Okay. Is it possible somebody to attend the C plus to do nursing in your institution so you can answer later? Okay, sawa. 0785922300 ikubwato mochando ngakire Safaricom 0725124156. If you have any question you want to ask, maybe to understand about Lukenya University, call us on 0725124156 because our Airtel line is misbehaving because of network error. To akire ya Safaricom aiga ase studio Eric kuruchisemo chilichi kisi na ulizia naweza fanya education in science sababu nilikuwa na maths D+, chemistry C+, English C plain na biology P-. Professor Timaitiko Sekwanya Eric kuruchisa bichekisi na ulizia naweza fanya education in science sababu nilikuwa na maths D+, chemistry C+, English C plain na biology B-. Okay. Want to answer those questions, then we can proceed. Tiga biyamona aseo ko volia maswali aina maya njakire oyo muga kanara umwana ya eta sana akarangiri wa Jaramogi o Jaramogo sera rebondo akaro maete karo mwana it will depend on inga kia cholete lakini umwana iga tingwa advice but again ingonda advice ya karuna arorire egento igaro nge sleep yae sleep yae na rangi ni form gosena ntumurite as a bachelor of science gosen business but chances nchiroro na ende nyoro etebia so ronga sia buate cluster points oyo no mwana gora na bago join bachelor of education science ande kagetinga na rata gete igara mago tuange binte bia tagete so ekarongo ko namba ngo ko na bo ko engage garo ko engage ri ontomere ontomere sleep tali bintu bibia nek ontomere sleep ye school ndigerelie ngote ngwa kere baki ngote ngomwana na isa ino zako ati taisa ini nyoro isa ine kuiko ngote ngabono ngomolenta ande buone achiko so me school ye tunabonko mchenjia anta konora mangana kiara have done that before
Now, ekatuko cha so yokwata postgraduate diploma, utata okore postgraduate diploma. Ili swali ate banga erebono iga tabu atibisa robiaye. Abaranga bya mabera to. Ekatabu atibisa robiao na benga ngatuchi at school because you only have a transcript. Ona ngo ko request ya baba kole ngino na muswati one. I want to undertake a postgraduate diploma in education, but my Bachelor of Science degree. Ona ngo ko request nga ogenda the earliest kwambuka kurikiamo kama. Kwambuka ogenda the earliest nyo yange form 4 kango nago tebi ogenda neki bako a duplicate. But you'll pay some amount. Kwa ogenda se university na barono bako a duplicate. You will pay some amount. Iba gogo yani digero nyanga naye gogo eta montai gogo chesa rako matenge degree ane na ereye mbwate nyerole because a transcript 3 degree a certificate yenye 3 certificate ye gurukonge degree it's just a transcript your transcript will admit igone kento wera nya device ngo motokanyo re papers ya sikani you save them bono ego the best nda kole yani ora kole no kogende university ekwale bakoye duplicate otherwise ko munoko menyanka matuka mange muna baje kukuyewa systems can change na nebi tuyo mbiko ba traced then you kotaka kwa nursing I can say yes a C+ na bako genda no a C+ to ko genda lakini professor tarandra musubati yuko paka enda nyo duplicate iko transcript ziko bako ko no duplicate yao will admit you ngo bande namba ondigie ngobe ko ma bidanto go choko somera zoom the technology gugu meet kuruga bono so amabwango kole nayo bo monta kanya guti yakoma nani nyinu mwalimu ni trained. Proceed to other question. For nursing I can say yes, I can also say no. Again tungo kwanira boigo ontomere you are yani your letters chilikuwa nyorete na bongo then I would be able go advise na boko na nursing a diploma go say degree because na boko join another course it is similar to them. Olio nyote C+. Akarombwate ngakios koete ontomere sleep yao I'll advise you o wakere simi mbusango wakera. Okay. No ontomera ndigere lingwakere back yara na ndo tumikurise namba yao so that when I call back na no tali na mungu na nkonora ataka ontenga ngago konye ndo chakale akali go semogo hondo chinga akali go soma then oyo education nara ogoteba utete kwa education science ora oginio tuangete sabu D+ ota ebinte dege songo akatuange C-. Aigali maete ora manobugate lakini esege songo yena boko basana taste lakini ese sabu omonto bakora sciences kwa no C- it becomes possible but not a D+. But I'm looking at it I know monto mongaini ekaro mongaini ekabire kiandage komi na bakora bachelor of education arts. Education and arts. That is education. Na ondo sana taste okora education arts. Oh. Ngago etemere mo ya arts. Iyo ndaiwo convention ya kiando je B- kusemba lo chikwa kwana C+ usen chemistry mo kara preaching ebinte binko bitakande na birora kwarigereria then you can give a piece of advice. Okay, tuakire simu go chika studio 0725124156 koratige ya Airtel iko na shida. If you have any question maybe otagete professor yule vice chancellor anchiko kwereneria asemro go yabono tuakire simu go chika studio elinde obolie li swali aigase embeombiole igode bya baba engamire buke kwa professor mo amu gure muna asire buyego ono ndi algo wulira hello ni ngoigwete algo wulira ke imbate umwana kolete lakini mimi nilitika kwa C-. C-. Ya kwa C-. Lakini English na Kiswahili. English and Kiswahili, yes. Ya kwa D-. D. English ya kwa D- na Kiswahili D-. Lakini historia kwa D-. D-. Alafu na Agresa katwara A+. Agriculture, yes. Alafu na biology katwara B-.
Oh, so a general grade, a mini grade. A mini grade near the annual. A mini grade, general grade in Greek word. Many thing aquí. As a grade, it's just piano. Oh, you never talk my take up to comment the lady and Gano letter. So C minus plus. C minus mini grade. I think so. Eh. Now what are you? Eh, oh. I'm going to studies. I think the also you doing Shabab with the Yala, Eh. Radio Cora, Radio Cora, Public. Oh. Look, other time you got a Cora was public. Now, Cocola, public, what Motevi. Aye. Mwenye te professor. Mbiyamona asili swali elio ayo mwenye no mwana ayo mwenye ne kole ayo bwatu mwana uyo ntonda kwashwe nkeringa ase a diploma ya agriculture esa uline C minus nyagwa tebe C minus C mini grade na bago join a diploma ya agriculture strength yaye igere ngana ita agriculture Actually somebody attended a play. Akaro yo karago che kento koro kwanga ekwerende a certificate in Agriculture. a certificate in community health, which is public health. Yes. Tago qualify. Lakini kwa ngontomere binte bimbirigera linje bweka na borango wa advice. Nyoru wate C minus, yes, we can talk. Digari ba okumuira le bitivare omwana tiganda asome university because the fee may even be cheaper. Kuboro asome university then ko kwa upgrade ya kwa rahisi. Kuchia degree. So engamie getuki ta omwana uyo ande Lukenya University asome tigoririanse na ndakore skulu ira nache kugokonya. So gosache kwekonya saba tukagocha. Do you offer accounting course? So your questions. Number 2, do you have any branch? Okay. Number 3, you have any branch? Okay, sawa. And I did my accounting in diploma in level 2. Now I wanted to do my level 3. So when I finish, can I graduate from that university, Lukenya? So those are 3 questions combined in one question. A question ina konusana. Onda digam mediating and as a yes and having koyanza. So you are talking one and the same thing. Accounting into water and what you are doing currently is Casinep. What is the Korean management? Casinep accounting. To go Bachelor of Commerce. Bachelor of Commerce, they were options to accounting, they were options to finance, more related to what you are interested in. But meanwhile, accounting level, these are just stages of accounts. Stage 1, stage 2, stage 3. Was level 1, 2, 3. We are a center of Casinep. The only question Nora Kole Nandeve Party Asole, no go to join. There is no exam or affair. Because our instructors or tutors have I have 3 in that same school, very chartered accountants. At the same time, Babido got a PhD. So they would train you because this is their field. You can send you can talk to me. Got having a Kyokoba reach, then you transfer your classes to us. From the other side, and I would encourage you to form 4 qualifications or join a degree of commerce or say diploma in business. So that at the end of the day you go to a very strong ground. No what professional papers, accounting and then at the same time no what a professional certificate, an academic certificate. Then a branch, the yoga whatever, a branch to what a good deal named to be a county governor,
ndokoro admission and account governance na education during the holidays. Okay, asante. Mwancho mwategereri twakwanira mange. Timati tite tusikirire onde na Lukenya University netagete konya abana baitu na bagusi ekogera mwalimu monene. Ororo yo tokurukanga vice chancellor no mugusi okurukunga professor uyungi sarastenere gaigase studio no mwalimu monene Lukenya University bwata abana zaidi ekiri busatu uyungi enda tukwana nere igotali omuntu moke no monene bwe school okurukunga vice chancellor we university ya Lukenya. Achirega kurigia bana abagusi na gototebe na intwe abayiboli abana baitu to baire Lukenya. Mwabolira maswali maya to abana bono basoe class ime umutinyo kianda bachake gosoma. Asiba gwakana kibese cyanse azeri kibese cyako buliro gukwana no mugusi yo ino omwala o mwa 2 to 3 weeks elindo mwibuli kwana kurigiria bese na ko mena gocha gwakana. Asuko iro mwano otacha kurigret asama tuko agocha to abana bono kabri yiwo timati tinte tise keronde ngochire ko moye namba elinde kara ko iga studio ko ratali gocha alioka na bomugo kwana nere eyamase yamago tai what to do next if maybe otageto mwana wagende Lukenya University ngochira ko namba yesimi kulende no bwati swali linde 0785922300 wose 0725124156 ko bwati swali linde wose tulikere SMS gochika studio nyuma tutarakura kero ngende tukwana ni vice chancellor wa University ya Lukenya Professor Constantine Nyamboga gose matoke Nyamboga igase studio tuachirike kasana lero tuachirike kasana igonga jeteli swali enye kubwate nyuma tutarakura nchiko mwakwanengana yo mwelio akwanene namba ya yesimi na mungwana na tebyo tutumire namba ya yesimi na entuganyete namba ya yesimi na ale gwakwana tinkonyora buya igoro yaki yarenge but tutumire namba ya yesimi tokoliye professor koliya gwakirinde bukwana nere eyamo aseyamo 0725124156 also 0785922300 inere namba tugutumeka aiga ase studio. Professor wikirabonika university ya abana baringi bwana mbiabono kumboli swali elio abana ba bono gambwata ne lufista na bako bamenya igobwata abana elufista Lukenya. Now how about accommodation still libagandro accommodation nare yo muna bono iga chiso steli bono gankwa gacha ninya chiko era anytime now muna bana bataracha ochiko muna bana bagocha bageni aba bakuruka fresh man and woman yani bali ba better admitted wa 2021 muna bagocha na bana ndikuruka fresh na baso choose na muna bekire bagocha university ya tano uti yukianda aba bakuru maitu na bakongwaka bagocha baba jiga university kuba urachirichinya bako barendera kuna mbili tuti tuko mix haya ababa yibono bako so abono ande gombwate tradition bako bekwa ngao bako tangana ko kole chores bako bera ababa kuru mama ere bako imenya but I would accommodate them injanya ko stress ya sende majitanga ko stress ya sende igonde always prepared for an eventuality. Okay. Asante sana for instance. Ana bayiboli bona na jiko decide ngango bagajira ndi hostel chikuruka guest houses ekero bakolenta bana bali bana bayi kamaragoba orara alia ali ngarango ino mugusi tikalenda ndo amia sawa abuga kalibwara araragere yo akonya kuzandi kata korale sembeo sinana chito cyo use graduation yo mwako bali bayiboli bago travel the same day bacha bararo yo book mapema nyoli nyumba za kora orara uisi buya ubeke kalebi buya ubeke tai buya ambia ro mwana mwana toka mwegudu ewo. Asante sana Professor ena nange namba ya yesimi abali bantegerera mbiamono yarango kora togojia njidinga njidinya sae na kimoko ramatero katubeka nya sae mono namba ya yesimi mo ngakira simbi bona kiagara ndo zete mo ngakira bambi angesa ambiri na bona na bukire nenusu igara mjaga bona ko babatiza boronge mudigara bana baino bache basome muino ndigara bache ko konya mambi namba ya 07 20 593 471 ya ora ichinji yake sababu na wako iwe sauli ilimo maito tambe ni bari giraffe ndiko bae chindi namba mbari chingira
eya monero muramanya 0720593471 gukora iga abagusi mumaite suturwete mumaite ndemere ito ngakingani egento kiraga konye ne litimo ne getabu litimo ne karamu ne getabu musomi omwana omwiseke musomi omwana omumura to jago tanga to konyara kende ke tutanyare nyasaye gatoete kero monto skills chiaye to tanga nyasaye ke songo nganero obwate your destiny lakini we komo omwasi yetu ale boronge to bago sino monte ke bago watanga nyasaye na jago konya zari go konya bantu kabira tiga to konye to konya abana baitu go nye kolikire gasyo ko ne abana bawo igabana mbaberanka ne chibese chiro igo the kindly as a moko watch Lukenya university ngia egotilia wana buya andike tumuta kumanya university wate population yanke no yana wana muri gonga basa tuguchinga isa uli no bali na to kuba 30 la buya bakora bagenda then basabire marago bengia utkobuya bali barwalete nyasaye tigaba seseni asitinia majoga alimoko bituru chisindani tigara monya olenga mwabokire muna babora saros babogete ase bibilia naende kwania basani bane kwania mungi na mamon tegerete kwania omuruli ono tegerete gera karona rongali baganacha ora ali nakuru kurukuta Dr. Gladys Nyachama kwania chichivu Jones bijia chia balibango somia na babo lo babo senior chief babo butu babo kumu na bange ne chichivu chiri chiabo gare chiri chinga mono wono chiko ke usi nkwani aba chipasta Jones bia semwabeta abasazuti asemwabeta na abairi bonzi pinti ngojaga kubanemba ne bali banje tsembi bonzi pi muno mwana mitocho chibogale sara ile kango kwana amaite kanga bantu basometa bonzi naende motu ale moko ero gutu ale moko bana bagombaga soma go mwana nyale basomire buya genda motebi nande mentwa nyasaga ahora ngato naye tigaba basome because once again inna bantu aminto na bayamole thank you for supporting Lukenya naende ndo party nairu abana bali wino bawo chikocha tigabache no buya I would welcome them babaye checklist ngakina akora na bali batagete go chenjia enda chinamba na baire mocho mungakere mambi kusemwakere soto kinyana na mumanyete na bakonga bibi no mwana umuyango charo ntenga kegendete soto thank you kiara kwa mbere si nje na kobere si abalende ndagira rotindaje turanga kende ni lakini ne kobere si go kwade majora yuga mwana metu na baroba igulende nga aba Kristo haminto wakiambuli bose ibanje tinjemba gore uniform wakiambuli to joba gore uniform jemba gore jwa tera na ende pende oya kurunga Professor Constantine Nyamboga Matoke namba ya yesi 07 20 59 34 71 07 20 59 34 71 07 20 59 34 71 nabuko kwana nere ne Professor Tom Wabo karota gete umwana wasome gusayo munyarote te kusoma Professor no monto mone pate nabuko mwakiresi musumbwe kabisa guchakira mambe musumbwe kabisa nabakubwate simi yao elinde mukwanira magana y'ikisemi kagera gachaga nerocha kubaligia 0720 59 34 71 actually Professor Gentaro Muya tali monto kwemogereri goro gese kiwango kiaja no monto le no mabunande iga no mabuna ayole gabwo nabo mokugamba nere ukora moteri no nyaparo nyakumomaete atasimama tu no monto Muya is of good character abarende Professor no monto Muya the emperor himself the emperor himself tigana bwatu kokotero komoga gote na St. Matthews Kiambuli gotera ngole gante te kobwatukaga emperor himself ganjete matera ya Catholic sana tigago amateri kwa kabeire na kabeire kwayo mokongu mono ndio gigi kwa gateliro mwana mito na gatele Sprano kini boni gato kunyanya ya bono ya ono kwa bwatiri chicho kamono ero gotegerera
lakini kulindo kangorani ndukana wangotenga wazo kuna bana na watotenga na usandi kabambwatire wangotenga alikabisha kanisa hili nasema that event zana kawati ngendo I dedicate myself to God and every church because on Saturday kwa na wanafunzi bana kwa kangende for at least 1 hour 30 minutes tujirende moja kama pema pingonya na ndengolindo kole ogotenga ni mai ogotenga asante tuchitobere murawa kwa bagulisia sabago tenga iyo kana tata professor na goro mkubwa higa asante uyu akurunga professor Constantine Nyamboga matoka Nairobi.